अलिकति एनर्जेटिक चाहिएको रहेछ ल अनि अहिले त यहाँ आउनु भन्नुभयो भने तपाईँले खै भन्नु नि त अहिले त यसो घुम्नु भन्नुभयो तपाईँले भन्नु पानी अनि ल अहिले पछाडि जानु बेहुलो ल घुमाउने आनन्दले क्या डाइरेक्ट तपाईँको बस्नु तपाईँले जति बोल्नुहुन्छ सब खुलेर बोल्नु ल रियल बी हो ल है ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुनरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि 300 है त कृष्ण वर्तमान निवेशन मर्तन मर्तन हिरण्य सविता रथेन दिव्यादि बनानि पश्यन्न अब यो बेहुलालाई टीका लगाएर पूजा गर्न त फुलले पहिले ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुनरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि टीका लगाइदिनु ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न स्तार्च अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति दधातु अब माला लगाइदिनु वितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभार नमस्ते ऋषिकेश महापुरुष पूर्वज बेहुलाले पनि बेहुलीलाई पूजा गर्न फुलले शिरमा ओम कृष्ण रजसा वर्तमान निवेशन मर्तन मर्तन चाहिँ हिरण्य सविता रथेन दिव्यादि बनानि पश्यन्न अब टीका लगाइदिनु अब माला लगाइदिनु ओम महामङ्गलमूर्तये नमः ल सबैले पाली पढ्कौँ है त बेहुलासँग औँठी छ भने औँठी लगाइदिनु होला ल